Arimũ a thukuru wa mũndũ kĩũmbe wa Gilgil Hills gũkũ kaunti-inĩ ya Nakuru mauma na ihinda iritũ thutha wa maumĩrĩra ma ndagĩtarĩ mũthũrimi wa mĩĩrĩ. Andũ a bamĩrĩ ya mũtigairĩ Faiz Faraji kahĩĩ ka mĩaka 3 karĩa karakuire mũthenya wa ira karĩ thukuru-inĩ makĩaga kũiganĩra na maumĩrĩra ma ũthũrimi ũrĩa ũtabanirio mwĩrĩ-inĩ wa mwana wao. Shule unasema mtoto alidrown kwa maji. Na mtoto akifanywa postmortem kila kitu ukiona kwa mwili ya mtoto hana hata tone moja ya maji. So tunajiuliza huyu mtoto alianguka aje kwa maji? Alidrown aje? I was there, mtoto akifanywa postmortem na hakuna hata tone moja la maji. Huyo mtoto amepatikana na chakula ile alikuwa amekuwa asubuhi. So we disagree with the report of the pathologist kwa sababu hiyo ni kama wameongea na shule na hao walimu. Na tunataka and we want the DCI akuja investigate imaneno. Kũringana na riboti ya ũthuthuria mwĩrĩ-inĩ ũyũ yonanĩtie mwana ũyũ arakuire kumana na mahũri make kũgucia maĩ. Ĩndĩ kũringana na riboti ya ndagĩtarĩ mwĩrĩ wa mwana ũyũ ndũnonania handũ arakuire nĩ wĩingĩ wa maĩ. And we want the class teacher and the principal to be arrested. Watuambie ni nini iliua huyu mtoto, because sisi kama familia tunajua huyo mtoto maybe aliuliwa akapelekwa kwa maji wakaanza kuzigizia maji. Huyu mwanafunzi alipatikana katika fish pond yetu. Alikuwa ameripotiwa kupotea kwa muda mfupi na alipatikana anaelea kwa maji. Na baada ya hapo tukamchukua haraka tukajaribu kumpatia huduma ya kwanza. Tulipoona ya kwamba haikuwa ikiwezekana tukaamua kukimbiza hospitalini tukiwa na matumaini ya kwamba angeokolewa. Ngũrani harĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa bamĩrĩ ĩrahetwo mũthenya wa ira ĩgiĩ mwana wao na ĩrĩa ĩcokete kũheanwo nĩ thukuru ũyũ ĩgĩtiga bamĩrĩ ĩno na ciũria nditũ na gwĩkũa kũrĩ na maũndũ na ndũmĩrĩri cia bata iria irahithĩrĩrwo igũrũ rĩa gĩkuũ kĩa mwana wao. Class teacher alipigia simu around saa 7:50 akiniambia mtoto afeel poa leo ako down mbaya sana. Ati amepelekwa hospitali nitume mtu wa around aende muangalie. Ku receive call ni principal ni principal ameniambia ni principal ya Gilgil Hills ati mtoto yangu ameanguka kwa maji lakini ameumia kidogo. Viatu hatukupata, nguo hatukupata. Tumbo ingekuwa inanuka hiyo fish pond. Hakuna kitu kama hiyo. Juu huyo mtoto maybe alipelekwa hapo akiwa amekufa. Wasituambie ati mtoto amekufa na maji. No, they know what they did to our child. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gilgil kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Jenny.